se otvorio termostat. I njegova dva Robela šampione Slatine prije 7 Ne, ovo lijepi, nema da ovo neki. Još i moraju raditi. Velika utrka, veliko povlačenje ljudi, centimetri će odlučivati. Što se treko da nema. Ja sam ukao 60. Publika zadovoljna. Mešić unutra. Dobro je mali. Da nije majica, da sam majica, pa ti. Darinko Šekilj dolazi sa svojim snagama na izabir. Ide. Evo problema. Ej! Ana, kako si izađe? Hvala. Adna. Pazite, tipuje Mešića koji ima kolje iz lake. Mudar izbor. Ima srčekara. Da, pajde moj. Kažem ja Ken. Slušaj, kažem ja onome Kenke, najsi prvog krasnog. Jebo maj, pa se ono sreći. Ja nam dobro dao. Pozdrav od Pjevića i Nije Jurkovića koji tipuju na Milana Luča. Odnosno, koji će doma zanimljiva Luča. A mi pozdravimo braću Zagreču
oči svetlo. Ajro. Njegovu suprugu koju su platili s tužama ne može raditi malo. Mladinček, načiti se kada Naravno, momčine koji je sasrpali do pobjede. Kule, idemo to dalje, Violini, sretno im. Imaš i krp. Imaš krp, Masije. Vuče! Vuče! Dešava se ovdje atmosfera da vidimo kačenje snaga braće Hadžić iz Doboja. Pozdrav za sve Linčane, pozdrav za Icu, brata koji stiže. Puštanje Hadžića! Stišavamo muziku, Mila Jorković i jedan gospodin odigrali su na Milana, a Đukić na Majeda, a će biti zanimljivo u ovaj veliki dvoboj. Sve se povlači okolo. Čekaju, rasparovani i krećuri. Nema mišljanja. Pušta! Prvi put u ovakvoj kategoriji dolaze želimo vam puno sreće i neka bolje pobjede. Sretno Milane i do pobjede! Mi ćemo sad prijaviti Keštu, izvući startne brojeve, napraviti još jednu pauzu kraću i onda idemo na veliko finale kaskaša. Čekamo rezultat za mjeseca, koga ljubi Đukić. Radići ostaju prvi, to nema dileme. Ali ćemo saznati ko će biti drugi i treći. Sviraju nam onu pjesmu Nikoli Korević i Koloniju. Odsvikalo sada! Mori se Mešić vuče 300 kila na njevaku. Vuče! Kako brzo radi! Kakve ovacije! Kakvo navijanje! Brzo moraju raditi! Gotovo!
Mati, hod! Čuvaj brane, mola! Kada bi ti ugatio kada to rado tako. Da čujem navijanje s kanala! Probudila se publika! Materi! Koza na celoni! Pozdrav za najbolju pilanu, moje prijatelji, najbolje cijepano drvo u Kozarcu. Može se mi kanala ovakvu atmosferu napraviti ljudi. Čestitamo svima koji su vjerovali u ovom čovjeku i napravili ovakvu areju na kojoj se ponašamo sve zajedno večera. Zamislite šta su radili na ovoj pauzi. Zamijenili su trupac i srednju tešku. Jo, gdje dođi? Počeo mi je luk. Ima nekako štenje, nije mogao doći. Ja sad Došli ja, neki Koji su bacili padu. išao nešto neki, ovaj će malo pobijeti. Gdje je stari? Nije stvar, došao koji će. To nije povoljno. Kako ti si imao neko drugo pavlje? Koji me nastaviš tri konja. I više. Treći zbijemo. Hoćemo li se pogledati? Diže ruke. Nije ni potegu, možda pol metra. Ček sad, daj što dobro. A znao si da pukla desna? Pa joj, ti si jedno onda ih gleda. Dobro, koliko da? Opomena je. Koliko ima? 11. 12, ti znaš, čuvaj su. Još jedno i svirat ćemo isključenje. Ne bre Marko, niko izvučnjavaš. Ne može niko. Ne može niko. Ovdje se u brdu. Koje šćetnik manje?
Puzić, 2 Pekar Suljanin, 3 Đubrić, Sekanović, 4 Majin Miršić, 5 Gverić Mirhad, koji dobija traktor Ferguson za svog putalja. Neka stani bola!